Musulman atib o'ldirilmesini isyankar yo'q etilmesi kabi taqdim etdiler. FSB xodimlari Sidamet Gafarovning evinde kechirilgan maxsus operatsiya natijasida anda çalışıp yaşagan O'zbekiston vatandaşı Nabir Rahimov o'ldirilmesining bog'li videoni aydınlattı. Sanki dersni o'quvchilarga qarshilik ko'rsatgani uchun atib o'ldirilgan. Qaza yerinden adet uzre pushtaf ve yasalgan patlaf aletini ko'rsatdilar. Advokat Emil Kurbidinov ishg'olchilarning versiyasına inanmay, chunki ular tahqiqat uchun kerak olgan şeylerini tashlamasini yaxshi biladi. Предоставьте нам неопровержимые доказательства того, что вы иного способа, кроме как убить этого человека, ничего не могли предпринять. Может быть, он стрелял в вас, кто-то из вас ранен, может быть. Может, он у вас гранаты кидал, там есть воронки от гранат рядом с домом, отстреливался он. И потом вы просто вынуждены были его ликвидировать. Пожалуйста, представьте нам неопровержимые доказательства. O'ldirib olgan ev sahibi Sidamet Gafarovni da tahqiqat komitetine alıp kettiler. Sorgu devamında işgalciler tahqiqatçısı ona baskı etmeye tirishgan. Advokat Liliya Gemidjiga ise advokatlık lisenziyasını to'xtatmak için advokatlar palatasına şikayet bermege ishondirgan. Sidamet Gafarov yürek hastası, ama o yaramayıp ko'zlari qizargan vaqt afyon kullandingmi deb so'ragan. Это, конечно, был абсолютно нелогичный, даже, наверное, смешной вопрос в отношении человека, который постится и не только не употребляет наркотики, но и спиртное, и в целом на протяжении месяца не ест и не пьет в течение дневного времени суток. Тем не менее, мы все это выслушивали. Атып o'ldirilgan Nabir Rahimovning umr arkadaşı Sahiba Burxanovani bu da'vo bo'yicha shahid sifatida jalb etdilar. Bundan beraber uni ishg'olchilar mahkemasiga alıp ketdilar. Ishg'olchilarning ichki rayon mahkemasi Sahiba Burxanovaga 2000 ruble para cezası ve Rusiyadan surgun etilmesi kararını çıkardı. O vaqtincha chet el vatandaşları için merkezde tutulacak. Çağına yetmegen iki balası ya da buyuklarının beraber O'zbekistonga chiqib ketmeli ya da ularga bir vasilik etmek için vasilik organlarına müracaat etip ularni almalı. Bunga qo'l tutmak için mahkeme o'g'inda laqaysiz olmagan insanlar to'plashdi. Как может человек простой, который ради семьи, чтобы обеспечить свою семью самым необходимым, трудился, готовил еду для постящихся, да, в мечетях, там ифтары проводили, стройкой занимался, да, вот 4 детей у этого человека, мы его знали, очень хороший человек. Такого человека, и назвали они еще этого человека террористом. Это хорошие люди, и они ни в коем случае не могут быть никакими преступниками, они не могут быть никакими террористами. Это все надумано, это все заказано, это чьи-то погоны, это чьи-то звездочки. Yüzlerce Qrim tatari ichki rayoni Savorchi Zavetnay ko'yinde Nabir Rahimov yashagan ev yanına kelib qo'rontasına o'z ta'ziyalarini bildirdi. Ayli yo'lboshchisiz qolgan qo'rontaga parada to'plandi. Это каждый из нас будет обеспокоен этим, что и завтра может и его коснуться это дело. И мы не должны быть в стороне. Не должны, каждый из нас не должен дома сегодня сидеть спокойно, глядя на то, что сегодня произошло с нашим братом-мусульманином. Allah'ım, mübarek bu Oraz ayının sonki günleri, bile faziletli günlerde, bayram azlığın vaktinde Allah'ım biz bunda destek etmeye geldik. Bu vakıyanı eşittik Allah'ım ya Rabbim, sen yardımcı ol, sen kolaylık ver ya Rabbim. 51 yaşında Nabir Rahimovning 4 balası o'qsiz qoldi. Rahimovlar qo'rontasi 2015 senesinden beri Qrimda yashay. 1999 senesi ise O'zbekistondan Moskvaga ko'chganlar. Rusiya huquq quruvchilari aile boshini 2013 senesi tutib O'zbekistonga teslim etajak bo'lgan. Sanki-Dersni 2010 senesi O'zbekiston mahkemasi uni Hizbut Tahrirga aloqasi bor deb terrorizm va O'zbekiston hokimiyatini kuchdan zabt etmay intiluvida qabahatlab g'iyobiy shaklda hukm chiqargan. 2014 senesi Avropa İnsan Hakları Mahkemesi Rahimovni siyosiy qochoq olarak tanib, teslim etiluvini rad etib, Rusiya hokimiyatini ona 17.000 yevro ivaz to'lamaga majbur etgan edi.
Эрвин Ибрагимовның хатырасына ишгал етілген Ярмадада Дүния Қырым-Татар Конгрессы Жыра Шурасының азасы хрысыланмасы күн арфесінде сияси мабуслер, мejburiy көчкенлер, халқы депутатлары сантрач ярышыны тешкил еттілер. Әрбірі өз алышқынлығына көстермек үшін дегелде, ишгал етілген Қырымда тақып етілген, қаршылық көстерген инсанлар проблемасына диққатны желп етмеге істейгдеділер. Будь-яка можливість, яка стосується Криму, кримських політв'язнів, кримських зниклих безвісти, це завжди привід нам зустрітись і розказати про це. Ну, а шахматний турнір – це одна з нагод. Ервін – це, перш за все, це символ боротьби на тому початковому етапі, коли навіть невідомо було, чи надовго ця анексія, чи ненадовго. І якраз от в цей момент в активній фазі, звісно, його викрали, тому що він заважав. Бақшсарай Меджлисінің азасы. Дүния Қырым-Татар Конгрессы Жыра Шурасынан векілі Эрвин Ибрагимов 2016 сенесі май 25-не кечер гежесі қырсызланды. Евіне бірқач 100 метр етместен машинасыны Русия полиция сурбасында олған кішілер тоқтатып, оны күчнен тұтып, микроавтобусқа ташлап алып кеттілер. Бұл вақыттан берілі 5 ел кечті, ама онан тақдері аққанда бір шей белі дегел. Қырымда ишгалжелерінің тақиқат комитеті қырсызланув избатлары. Бұндан евел оңан избетен қорқырзулар сеслендірілгеніне бақмадан инсан ғайып олмасы маддесі бойынша башлатылған жинайы даваны тоқтатты. Ишгалжелер 5 жылдан берілі бұл даваны тақиқ етмеге істемегенлеріні көстермекте. Кожна людина, яка чинить спротив окупанту будь-яким чином, навіть найменше просто внутрішня незгода і небажання коритися з діями окупанта, це для мене це важлива людина. І взагалі кожна людина важлива для майбутнього, для усвідомлення свого шляху, для вивчення уроків історії, аби розбудовувати справжній шлях, який не перетинатиметься більше із цим імперським бажанням імперії нав'язувати свою волю будь-кому. Владимир Балух сантрач ойынна яқшы ойнамайым, ләкин ярышманы рет етіп оламадым дей. Бойлы тедбір бастасанен Қырымда олған ақсызлықлар аққанда дүнияға тариф етмек мүмкін дей. Бұне берабер бірқач саат олса да Қырымда қоңшылар олған Қырым татараларынан көрішмектір. Окыбы мечбур көчкенлер, Қырым азат етілмесі, Эрвин кібі фааллер қайтарылмасыны арзу еткенлердір. Надія – це, мабуть, найбільше, найдорожче, що є в рідних, в близьких, в людей небайдужих і тих, хто співчуває і вболіває душею за долю Ервіна. І не тільки, на жаль, це не одиничний случай. Надія – це найбільше, що рухає, що надає сили, це от саме надія. Ярышманы сабық сияси мабуз. Шымдысе Украина халқы депутаты олған Меджлис рейсінің муавин ақтемчей гост ешкілетті. Ярышма ғайеса апансыздан пейда олды дей. Эвелю яқынларына сантрач ойнамаға огреткен. Озы есе ишгалжелер сизусында тұтылғаны вақыт өз ұсталығына көтерген. Талебелерінден бұры ярышма кечірмеге теклиф етті дей ве оны сербес қырымычыл көрешкенлерге бағышламаға қарар алғанлар. Bu turnirin evet bu Ervin Ибрагимовның хатırasına geçirem. Onun arkasından bütün bu bizim işgalcilerine elinde kalgan, bu teröristlerin elinde kalgan ve bizim balların adlarını çıkarmaya tırışamız. Ярышмаға 16 кіші қатнашқан ғалип белгіленмесі үшін үш басамақ ойынлары кечірілген. Біріншілікні Қырым муфти Сайдер Рустемов әлде етті. Кележекте тек сантрач ярышмасына дегелде теннис ярышмасында кечірмеге планлаштыралар. Белгісіз ғайып олғанларға ве азапларға чектіріліп өлдіргенлерге бағышлай жақлар. Қырым Русия тарафындан ишғал етілгенінден берлі 44 инсан белгісіз ғайып олды. 23 кіші тапылды, яда сақ, яда жеседі. 15 кіші олар арасында Эрвин Ибрагимов аққанда еш бір мәлумат жоқ. Ғайып олған инсанларынан адларыны бойлекібі ярышмаларда қатырлатмаға ишандыралар. Виктория Бойко, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Исраиль ве Газе ширеті бір-бірін ракеталарынан ұжым етмеге девам еті. Бұл Газедеке 13 қатлы F ұжым нәтижесінде виран oldu. Binada sakinler yok еді, çünkü İsrail ordusu ұжым etmестен evvel haber etken insanlar tahliye etip yetiştirgen. İsrail'in kuvvetçileri deyki tek regionunu kontrol etken Hamas teşkilatına ait obyektlerini darbeleyler. Bu sırada raket atу sistemасы. Bu raketa atу tertibatlары Тель-Авив tarafına 100'den ziyade raketa atkan. İsrail vatandaşları bomba sığanağında saklanmağa mecbur. Железный купол hava müdafaa sistemасы uçup gelgen raketalarını urup düşüre. Gaze şireti tarafından tahminen 480 raketa atılgan. Прям вообще, они прям... Сколько летит на нас. Подожди, я не могу, Слав говорит. Все, давай, бай. Бай. Bazı raketalar mesken kvartallarga tuştu, kurbanlar бар. Ең azından 3 kişi elak olğana hakkında haber etili. Filistin hakimiyeti öz territoriyasında 28 insan elak olğana hakkında haber etti. İsrail hakimiyeti Gaze tarafından atılgan raketalarından çoğusu İsrail territoriyasına uçup yetmestен Filistinler yaşagan kvartallarda tuştu dey. Sonki yılları bu iki tarafından en ciddi arbizi diyetidir. Sonki ciddi kerginlik 2014 senesi olğan edi. İsrail baş naziri Benjamin Netanyahu Gaze bombalanması için 80 uçak yollanılganını bildirdi. Buna beraber piyade askerleri, bronetexnika ve tank diviziyaları sınır yanında toplangan. Громадяни Ізраїлю, ми знаходимося в розпалі масштабної кампанії операції «Страж стін». Вчора і сьогодні військові атакували сотні об'єктів Хамас і ісламського джихаду в секторі Газа. İsrail'in Arap ve Yahudiler karışık yaşagan yerlerde ziddiyet başlandı. Keçken gece politsiya İsrail'in şimalinde kalabalıklarda iştirak etken onlarca insanı tuttu. Tel-Aviv civarında olgan Lod şehrinde fevkalade vaziyet ilan etildi. Anda Araplar sinagogаны yaqqanı bildirili. Yahudiler Arap'nın maşinasını taşlarından ucum etken. Amerika Birleşken Devletleri'nin devlet departamenti İsrail o'zini qo'rchalamak uchun haqqi бар deb bildirdi. Ama iki tarafni da kerginlikni to'xtatmaga chaqirdi. İsrail ve Gazze'nin harbiyleri arasında ziddiyet Kudus'taki Al-Aqsa camisinde namaz kılgan musulmonlarga İsrail politsiyasi hujum etken son başlandı. Yahudi, musulmon ve Hristiyanlar için muqaddas olgan Kudus'ta bir qaç haftadan beri tinch degil. Ziddiyet İsrail hakimiyeti ondan ziyade Filistin Qurantasını evlerinden çıkarıp anda Yahudi Qurantalarına yerleştirgen son başlandı.